Nyuma y'umukino waje guhuza ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Marine FC hakaza kubonekaho gutakaza kw'amanota. Ibi ngibi byatanze isomo rikomeye. Ikipe ya Rayon Sports ubu ngubu ikaba yaje yabonye izindi mbaraga zidasanzwe kugira ngo habe habonekamo inyigisho zigiye zitandukanye mu mupira, harimo no gutsinda bidasanzwe. Ni byinshi rero tugiye kuza kurebera mu kipe ya Rayon Sports ndetse n'imyitozo ubu ngubu ikipe igiye gukora muri iki cyumweru yitegura ikipe ya Muhazi United, ndetse kandi bavuga yuko bimwe mu bikoresho biremereye cyane, amakuru twaramutse dutaye nuko hari ibikoresho ikipe ya Rayon Sports yazanye byo kugira ngo bifashe abakinnyi bacu mu kuzamura urwego ndetse no kuba fitness bidasanzwe. Turaza kandi kugaruka ku buyobozi bwa Rayon Sports n'ikibazo cy'ubukungu uko ubu ngubu cyifashe ndetse n'ibiri gusabwa ndetse n'ahazaza ha Rayon Sports, naho turaza kureba uko ibintu biri gukomeza bigenda. Ikindi kandi turaza kureba imbere mu kibuga ndetse no ku musore wacu mazima kutoza abazamu ndetse n'umuzamu Kadim Ndihaye, ese n'ibiki biri kumuvugwaho, ndetse na transferi y'uko umusore wacu Muhire Kevin ashobora kwerekeza mu yindi kipe, ese byifashe bite, ndetse na bamwe mu bakinnyi ikipe ya APR irimo ishaka, ese koko birashoboka ko aba bakinnyi dushobora kwemera ko baja mu kipe ya Mukeba? Ibyo ngibyo nabyo turaje tubisesengure 5/5 ubundi mumenye ubwino buhishe. Ni Kigali One ikomeje kukugezaho amakuru y'isi kandi azira ibihuha. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo utajucikanwa n'amakuru y'imikino mu kipe ya Rayon Sports. Uyu ni umuryango ukomeye cyane, ni umuryango buri wese yisangamo umukunzi wa Rayon Sports. Kirazira rero kugenda utinjiye muri uyu muryango kuko ni byinshi waba ucitswe, ndetse kandi wibuke no gusharika ku nshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kumenya ubwino ndetse n'amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu kipe ya Rayon Sports. Kabisa tubahaye ikaze bakunzi ba Kigali One. Amakuru ubu ngubu mu kipe ya Rayon Sports nyuma y'uko ku mukino waje guhuza ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Marine haje kubonekamo gutakaza kw'amanota, rwose ibintu bikaza kugiraho ingaruka ziremereye ku kipe ya Rayon Sports, bigatuma umwanya wa mbere iwutakaza kandi yari yarahagaze bwuma, nta kipe n'imwe yigeze inyeganyeza. Kugeza ubu ngubu rero imyitozo tariki ya 14 n'ejo imyitozo iratangira ikorwe rwose ejo, ibintu birakorwa neza 5/5. Uno munsi rero murabona ko ikipe yacu ubu ngubu ibintu byahindutse, ndetse bimwe mu bikoresho bidasanzwe byo kugira ngo bifashe abakinnyi bacu mu kwitoza ndetse no kugira umubiri wabo uri fitness, bakumva ko bameze neza. Ndetse ikigeretseho ni uko hari byinshi nyuma y'uko imyitozo izarangira bazaganiraho ku bibazo bigiye bitandukanye byo muri kipe ya Rayon Sports, ndetse ubuyobozi bwa Rayon Sports bukazaza bureba uko ikipe byifashe, ndetse kandi banagira imigabo n'imigambi y'uko iyi mikino isigaye bakwiye kuba bayifatamo kugira ngo barebe ko igikombe cyakongera kikagaruka iwacu. Biramutse rero bitabaye byo rwose sinzi ko abakunzi ba Rayon Sports twamera neza, ariko umurindi wacu rero ntukabure. Nyamara kuba udafana ikipe yawe ya Rayon Sports rwose wumve ko ari ikibazo kuyitiza umurindi. Ibyo ngibyo bikaba biyongera intsinzi, ndetse kandi n'abakinnyi bakumva ko atari bonyine bari kumwe n'abantu babashyigikiye.
ikindi kandi nuko Muhire Keve ubu ngubu hari ikipe yamubengutse irimo imwifuza nk'uko twamenye amakuru yaraye atugezeho nuko hari umugabo uturuka hariya mu gihugu cya Zambia uri kumushaka byihuse ngo akazaba agiye gukina ikipe ikomeye cyane hariya mu gihugu cya Zambia, ndetse kandi tuzi neza ko mu minsi yashize hari iyindi kipe nabwo yaje kumushaka ariko sinzi uko byagenze. Imenda ikipe yacu ya Rayon Sport iri kumwifuzaho akayabo k'amafaranga. Uyu kapiteni rero sinzi ko aramutse agiye yafatanyaga na Faringanye mu guhata ibitego byinshi mu mazamu bakanyeganyeza inshundura, sinzi koko nimba byazongera kugaruka nk'uko tubyifuza. Bamwe mu bakinnyi bagiye kuja mu kipe ya APR FC, dore ko bamwe banangije kuganirizwa n'abayobozi bashinzwe kuzana abakinnyi mu kipe ya APR FC, ariko nyamara sinzi uko byifashe, gusa dushobora kuba twabemera bakagenda kuko abakinnyi ntabwo babuze, ubundi tukagura abandi bakinnyi. Ni Kigali One ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe ndetse kandi kwibuka no gukanda ku nzogera.